Mayap ayabak po kekongan amakiramdam karing radyo at manalbe king kekatamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king Martes ning kalabing-anam a Domingo ning karaniwan a panahon. Ing kekatamong kapagmasusyan ning banal a Eucharistia panimunaneng Reverend Father Robert D. Feliciano, Kura Paroko ning Parokya ng San Jose, King San Jose Malino, Mexico, at Director ning Archdiocesan Commission on Catechesis ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Magdiwang, maligayang tunguhin dambana ng Diyos sa Kanyang tahanan. Lahat tayo'y tanggap at pawang minamahal niya. Tayo na magdiwang, maligayang tunguhin dambana ng Diyos sa Kanyang tahanan. Lahat tayo'y tanggap at pawang minamahal niya. Kilagyunig pampo ning anak po ning banal a Espiritu, Amen. ing grasya ning Diyos a maragul alugod at dakal alunos mantabe sa kekayungan. At keka antimurin. Kaniti pong kekatamong kapag masusyan, iya betalo, king kekatamong panalangin, din kekatamong pamilya. Dakal na po rin pamilya nga rin at tintamong ausan biological family, rin kadaya tamo, tintamong ausan working family, din kaya beta keng obra, at tintamong pong ausan spiritual family, din kaya beta mong susuyo, keng kasal pantayanan. Uling sabi na po ng Ebanghelyo kekatamo, metong yang kutang, ninuwari rin kanakong kapamilya. Kapatad, sisyantala rin kasalanan tamo, bantamong karapat dapat magmasusi, kareng banal ang misteryo. Ginong Jesus, ikang mitatalakad kaya kami kimbayong die, Gino pakalulo. Ginu pakalulo. Ginong Jesus, ikang mamatawad ka rin kasalanan mi, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, ika ing papakan ke kami king katawan ang pomdaya mo, Gino pakalulo. Ginu pakalulo. Ing Diyos alubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da ring kasalanan tamo, idala na katasana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Uy paming mayupaya, itugtog me kay kaming espiritu ning pamanalastas, katutuan at kapayapan. Sopan mo kaming magmalasakit, king kabilugan ming puso, bang abalumi ing ikatula mo, at potang atalastas mi ing kaburian mo, dinan mo kesanang tetagan ganap kaniti. Itiyang adwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginu. Pamamasang ibat king libro ning propeta Miqueas. Ginu, ipakit mo king ikapin, ing pastol ding kekang memalen. Lipat ning manok nangan lang dili-dili ra, king libutad ning kagubatan. Atin pa namang gabun amataba, makapadurot karela. Paintulutan mo lang munta, at makapangan, king malabong ng pastulan ning Basan at Gilead. Antimo ingking milabas a panahon. Gawa kang mala para ke kami, antimo ing depat mo, kanitang nilwal mo kami, ibat Ehipto. Ala ng Diyos sa antikeka, o Ginu, patawaran mo ring kasalanan, dingkekang memalen, amitagan. E manatili kabang-kaba, ing wamu, nune matula mong papakit ke kami, ing alamong kupas alugod. Maging mapaglunos kang pasibayo ke kami. Damusakan mo ring kasalanan mi,
at iyugsemo king kalalaman ning dayat malat. Ing katapatan mo, at alamong kupas alugod, ipakit mo karingkekang memalen, ding palipinang Abraham at Jacob, antimo ing pengako mo, kanitang minunang panaon, karing pipumpunan mi. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. ipakit mo ke kami o Ginoo, ing lugod mong ekukupas. Ipakit mo ke kami, O Ginoo, ing lugod mong ekukupas. O Ginoo, pepakit kang maganaka king kekang balayan, binalik mo king Israel, ing sablang kasaplalan, ing kasalanan ding memalen, kekang pepatawaran, kekang kelingwan, sablarang dewakan, leko mo ing sablamong kasbu, peparimlamo, ing wamong mikakaluko. Ipakit mo ke kami, O Ginoo, ing lugod mong ekukupas. O Diyos, at alapagligtas mi, kekang lingap ibalik mo ke kami, kalingwan mo na ing paginakit mo ke kami, manatili kawaring mwa ke kami kabang kaba, ala na waring kapupusan, ing kekang mwa. Ipakit mo ke kami, O Ginoo, ing lugod mong ekukupas. Ibalik mo na ing kekeng sikanan, ban ikamingan masayara kang purian, ipakit mo ke kami, O Ginoo, ing lugod mong alangkupas, saupan mo ke sana at iligtas. Ipakit mo ke kami, O Ginoo, ing lugod mong ekukupas. Parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah, 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 Ginuman tabeyo ke kayo, At keka antimurin, pamamasa kimaya pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya keka, O Ginoo. Kapang magsalita pa Jesus, karing dakalataw, dinatangyi imana ang pongding kapatad na, manenaya laking duwal, burireng akasabi. Ing metong karing atyu karin nga na kang Jesus, at tiluking duwal di imayu ang pongding kapatad yu, burira kayong akasabi. Dapat nga nang mekibat Jesus, ninuwari imako, at ninuwari ing kapatad ko. Tiro nala ding gamat na ring kayang alagad at nga na, oy ne, iima ko at ding kapatad ko. Ninuman intutupad king kaburyan ng igpakong at yubanwo, ya ing kakong kapatad at kanakong ima. May pabalita ning kekatamong kaligtasan. Kapuryan keka, O Kristo. Paneta na pong daramdaman iti to remind us again, and put it is on Jesus e Mary. Uling sabihan natin, ninuwari, uling sinabi na po ng gospel, at yung kano'y mamong king kilwal lang po rin kapatad mo, kabira-bira yung reaksyon na pong Jesus is, ninuwari ma ako, ninuwari ing kapatad ko. Ano po. Nandin po sabi ko na our introduction is, we pray in a special way for our families. Ano? Balo tamo po, we have so many kinds of families nga natin. Biological, office-mate families, nga po, spiritual families. Halimbawa po, kayong parokya ko, tilangason, sons and daughters of Padre Pio, the spirituality of Padre Pio, iya pong karelan di dinanulaga, nga rapin po. Bakit po nakatamo kadakalaawasan na families already? Subukan tala pong simen at lawen tamo nung nanong maging kabaldugan daw, lalo na kaniting sinabi ng Jesus, uni ima ko, uni ang kapatid ko, rendem pamilya ko, nga napuwari ng Ginoo. Muna po,
We are called family because we are ating tamo pong metong ating taong kaya katamong didinan ulagakin biye. O tao lang didinan tang ulagakin biye. Ewari po. Kaya pamilya tamo. Potang kay manakit ko po kay Facebook na din pa mo ting ko pong ikit. Metong nga kakilala sabi na, Happy 5th birthday in heaven. 5 years niya pong meti tatang na birthday ng eningal dong iti. So yung greeting na, Happy 5th birthday in heaven. O itapong dara ko niya king kasibag yearly. Potang mag-birthday ya po lolo. O tatang na po ni Dara. Talagang po post na 102 years old. Kin bibilangan din talaga. Sabi ko po, katanda na ning Dara ngayon nga ako, basta ako, balo ko birthday na ngayon, inungkotnan mo ko, pila niyang edad, ay ko balo. Pero ya po, he would still continue counting. Bakit po? Kasi these are the persons that binds us together. Wari niya po, ikayukot na nyo kay sarili yo. Ninuing keng kapamilya na talagang magdugtong kay kayo as family. Sometimes po, liwaman dem parents, dem may kakapatid. Wari, napinsabi na, puta sanang alano ring pengari, at iyo pa mo rin itang binds us as a family. Kasi nang kayo po potang meto ala na rin, meten o rin mga tuwa, ala nang mumuli kang matombale. Ating makalungkot, pisalire pa yung matombale. Uling sabihan dala na rin tutok ng pisalitan nga na po sasabi. Ewa rin po, sabihan da rin ngaliwa, milan ako itang what binds us together. Ewa rin Ating pong meto nga kakilala, from abroad mumuliya kanu, yung meto nga buri ng gawan mo tayo Bagyo. Sabi ko, typical naman kay katamoy tayo magbakasyon ka, ali ing reason na po, buri na yung akit itan dati ng pipag-aralan in St. Louis University. Sabi na po, just to go back, karang experience na, I just want to look at the university nga na po. Uling kang kumiyari, yan imigdala ka na ako abroad nga na po kanong sabi. Buri namong i-recall that for him, that binds him. Ita lugar na ita. Siguro po, kaya katamo ng harapin mo, it may not be a person, it may be a place. Ewari po, as a family, kami po kanita, balo ko, panikwanan, pumunta manawag. Malam mo, sa family bonding, we pray together. Uling pong iting adwa ng panin, yung pengari ko. Nanapin po sasabi, utapin mo muna tamo. Iting kay person that binds us as a family. Maybe a parent or a family member nga natin po. Kadwa po na, what binds us as a family nga na po? Purpose. Potang para-pareho tamo purpose, para-pareho tamo anong po objective. Didinan ulaga, keng katamong biye. Ewari po, mi yabe-yabe tamo. Pare-pareho tamo paglaban. Para-pareho tamo plano kapamalakan kimbiye. Halimbawa po, Kenny Puking Radio, 91.5 family, Bright Radio family. Nga na po. Bakit? Why do we call them a family? Kasi may itong nakapagnasan to broadcast about faith. Ngarapin po. Karela, iting karela maging isipan nung pakanano to reach out people. They call them themselves. Ito po yung purpose na. Ito naman siguro yung purpose na Kenny, magtindalan tuyo. Magtindalan nung nanaliwa po. Merely, may liyap po kasi Charles na mapakaili ko. Yung purpose na po talagang very clear, Karela, na may kambi ka Kenny, uling buring mo kayong sarili mo to broadcast, to reach out people when it comes to faith experiences, faith programs. Bala mo po, mas may kakadalan na medium na ng media nga harapin po. And that is the purpose. Sabi tapin ng minsan, potang mawala nitang purpose sa ito, as an individual na po, nang kay mama ko ka. Nang kay sabi mo kay sarili mo, may wala na itang dati, kay mag-resign ka. Ewari po, enala apostolate, ugali, money-making na nga tsukeng isip na makakalungkot. Then the purpose disappears. Nga napin po, makola, mawala lang po din tao nga rin. Katlo pong akakit ko, what binds us as a family is spiritual. Yawari po, na metong po king masanting amilyaring karanasan na niting kekatamong radio is, may kamisa tamo pong regular. Bala mo po sabi dapin, akwa tayong pekiwangisan
ing Radio Veritas na atin yung regular mass mo naman. Uning ikatamo po ing misang iti, ing meging buong, ing penibatana, ing lungkot, ing takot, ang po pa ing kapikakunuan, daring tao niyang panahon na ng pandemya. Nanong ka rin po, karinya mag-start ing pamagmisa. Wala mo bang kanita, in a spiritual way, ining takot, ining kapikakunuan, lalo pong midinansi kanan, nga rapin sasabi, because we try to pray for one another. Nabi po, we are a family when we talk about our spiritual life. Po, we talk about our faith experience. Dini pong Kenny, radyo, I do believe working is not only their family, it is their spiritual dedication. Kani pong apostolate, kagawan daw. Dimot mo po yung sweldo, maliban naman po no, mag-donate kong dakal na po mag-isweldo. Pero dimot mo yung sweldo da, ngarapin po, na putitan dimot ay ta, nang kay, eman enough. Pero, at yung ka rin itan kang apostolate, itang kekang spiritual way of expressing. Hanapin po, na minsan sabi rapin kay katamo, nang kaya as a family po, tang ating kambalong magkasakit, kanita tamong maging matindi. We try to bind ourselves, support one another. Nga na po. Ini po yung akakit ko kay mabasang ebanghelyo kay katamo ngayon yung aldong iti. Nya sabyan na ning ginu kay katamo, asabyan na kare. Yun yung maku, ang po pa yung kapatid ko. Actually po, sasabyan na, lalo niya po kanong i-stress yung importance ng the Blessed Mother. Uling kasi, iya po karyamo akit itang everything that is about a family. At niya po meto nga magdugtong kaya, yung kayang anak, yung kayang tanguking Diyos. Ito po yung purpose na. Putang kay, ating metong magdugtong mo naman kaya, harapin po. Apin itang kapag nasana, nanungno ka rin din tao, miligtas lang hanggang yan, po yan, kareng apparitions na iwari niya po. Ating magdugtong kaya kay katamo, ito pong kayong faith experience. Na sana maging faith experience tamo mo naman. Napin po sabi ko kaya kayo nandun, let us pray for all families. Not maybe biological, office-mate families, spiritual families. Uling, ganyan po rin sasabihan ng Ebanghelyo, ninuwari, detang tutupad king kaburyanan ng Diyos. As a person, tutuparan tamo itang kaburyanan ni itang taong likwanan na katamo. At natural, itang likwanan na katamo, mayapin buri na kaya katamo. Kaya ni tatang mo, ima mo, kapatad mo, nga hanapin po na. Manuglong kaya katamo, ining parasan tamo kimbiye. Manuglong kaya katamo, antimo may itong pamilya. Siyempre, yung ginungarapin po our faith and our love that will always bind us as a family of God. Talakad kayo po para kim panalangin, timalda. Kapatad, palpikasalatangan at tunay tamong kailangan ing pangayat bus. Manalangin tamo kin Diyos, bampatawara na laring kay katamong kasalanan. Nga tamo pong manalangin, Gino, malunos ka kay kami. Ginu, malunos ka ke kami, para king banal a kapulungan katolika, mitmong kababa na sanang tanggapan, ing eya lubos alang kakulangan at kamalyan, ipanalangin ta king Ginu. Gino, malunos ka kay kami. Para karing pamuntuktang sibiko, mitmong katapatan do sanang tanggapan, ding karelang pamagkamali, at magkapilit lang larinan do reti, ipanalangin ta king Gino. Gino, malunos ka kay kami. Para karing milalako na pag-asa, akwarasan ng akit king ikristo at inyang makabukod alugod para karela, ing iligtas nongan, ipanalangin ta king Gino. Gino, malunos ka kay kami. Para kay katangan, parati ta sanang makasadyang mamatawad karing aliwa, nung pagnasantang patawara na kataning Diyos, ipanalangin ta king Gino. Gino, malunos ka kay kami. Tanggapan na sana ning Diyos, ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasantamo ban miligtas kaniting COVID-19. Kapaldanan karing miyapektuan kaniti, antimurin para king kapaldanan ding kapatad tamong masakit, lalo na di Donna Bolos, Susan Vizda at Gabriel Marcos. At para king mayap akalusugan,
ng Early Garcia at Net Panganiban. Ring kapag nasandaring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada ring kaya katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo, ring makapasubali ng kapag nasan ning radyo ning kaya katamong arkidiocesis, at para ka rin kapag nasandaring kapatad tamo ang magmasusi king Aldo ning Karelang Kebaytan, lalo na Janela Sangguyo Miranda. Iyulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatad tamong meyango na biye, lalo na ring meyango biye pauli ning COVID-19. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Igpaming at yubanwa, tatanggapan mi impalpikasala kengan, ituro mo kaya sanang maging mapaglunos at makasadyang sumaw, antimo ika at parating mamatawad ka ring mikasala kaya kami. Iti adwan mi kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin. Katulad ng mga buti na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami nawa'y matipon din at maging bayan mong kiling. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Manalangin kayo kapatid, baiting kekatamong daon, matanggap yara paning Diyos, igpanglubos mayupaya. Tanggapane sana ning Kinu, iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa igpami, balikdan mo mitmong lugod deting ayin ning kekambalayan, sopan mo kesanang makatalastas king marok at mayap arapan mo at mipasyagmit mong katapatan kaniti kareng kapatad mi. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabeyo ke kayo, At keka antimurin, itasyularem pusuyo. makatas na la king Ginu. Pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunyaping karapat dapat ampong matulid, impuryan ampong pasalamatan daka, kapilan man ampong nukarin man o yigpa, Diyos amalugod ampong maganaka. King lugod lelangan me ing tao, king katuliran inatulan me, dapos king pakalulu inatbus me, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Kapamilatan na naman ding angkel at ding sablang upaya ning banwo, manigalgal lang sasamba keka, pagparamlong pumikeka, king bustan mong milaukla, king keka, king karela, ding siwalami, ngeni, king kapakumbaban, pupurian ka, at ngamingan pupuri.
ikapining banal o igpa, iking sibol ning sablang kabanalan, uli na nita, ipaniga puming itugtugme ing espiritu mo, antimon titipang ambun, karetingayin mi, bampabanalan nala, at para kay kami, gawa na lang katawan, at daya, ning ginuming Hesu Kristo. At tatandanan mi pakanitang bengi mi panganyayayo, at bayo na ku sa lubdinaw nimbyana, king pamaylasa ampong kamatayana, king wane ing tinape. Pepasalamata na kaampong pinuri, piraso ne iting tinape, dinuwang ne kareng kayang disipulo nga na, konanyeti, ikongan at kananye. Uling itiya ing katawan ko, amidawn para kaya kayo. Makanya mo naman kay ba't nga punan king waning kalis pasibayo, pepasalamata na kaampong pinuri, dinuwang na iti kareng kayang disipulo nga na, kunan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at talangang gantipan, amibubu para kay kayo at para kareng sablan tao. Baniketa, mi patawaran lading kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagana kayo, kanako. Ipasyag tayo po yung misteryo ning kasalpantayanan. Inyangeni kaganak kami o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ang pompangasubli ng mebye, daraon miyake kitintinapin ng biyampo ning kalis ning kaligtasan, lahing pasalamatan keka, impepalaryan mo kaming matampang tala kadarapan mo, ampong sumuyo keka. Ikami nga sana misulusulu king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay espiritu. Ganakan me o igpa ing banal akapulungan mong makalaganap king metuyato, bang miganap king lugod kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Arsobispo mi, i Pasiano ing Obispo Merito mi, ding sablang pari ang diakono at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid ming minuna ng Pepay Nawa, king pihong kapanayan, king pamanyubling mebye, idala mula at ding sablang mayangon na biyeking pakalulu mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gawan mo king ang karapat dapat magkamit kimbiye alang angga, bang kambe ninwa na Birhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring wan apostol, at kambe ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambe ring sablang banal, ang mabibiyem kalugod-lugod ke kaking ke kabaning panahon, apurian, ampong apaligayan da kasana, kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe na ampo keya, kagumning banalay espiritu, sablang parangal, ampong ligaya keka, o Diyos, igpanglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Amen. Kimit mong kapanaligan king igpa, mausta mo po kayo, karengamanong mituro kay katamo.
ipatawad mo ke kami ring salami ke ka anding pamamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emo kami pa'y sa ulting tukso. Ngunit ikapos mo kami Ikabus mo kami kisablang marok o ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan kim panahon mi, banking kasopan ning pakalulu mo, mitimawa kaming parati kem pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan kisablang kaligaligan, kabampanayan ang pompagsadyan mi, impanyatang namit mong ligaya, ning talapangabos ming i Hesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos ay pami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na kareng apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emusa na babalik danding kasalanan mi, nune pansinan mo ing kasalpantayanan ng banala kapulungan mo, at pamayapan ng pompisan metong may agpangking kaburian mo, ika mabibi ang pomagari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabe sa kapilan man ke kayo. At keka, antimurin. Bakit tamo po imikakametong tamo king kapayapan, kapayapan po ke kayo man. Cordero ning Diyos, ang nilalako, king kasalanan niya. Pagkaluluan mo kami, pagkaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, sa milalako, king kasalanan niya. Pagkaluluan mo kami, pagkaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, sa milalako, king kasalanan niya. Ibigay mo kay kami kapayapan, ibigay mo yung kapayapan, ibigay mo yung kapayapan, ibigay mo yung kapayapan. Nyo, ing kordero ning Diyos, nyo, ing milalako king kasalanan ning yato, nuan ring mayawus, king apunan ning kordero. Ginoo e kumatampang tanggap keka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ko. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik. Iyong mukha ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala.
Mamulat sa katotohanan, ikaw poon makikilala sa taong mapakumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke di lamang, ikaw ay naghahanap buhay. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw poon makikilala, ikaw poon makikilala, ikaw poon makikilala sa taong mapakumbaba. Para karing makiramdam karing radyo at manalbe king Facebook Live, makatanggap komunyon king pisikal a paralan, abayan da kayong eni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka, dapot pauli na ni ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamu mowari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos ning pagkaluban da sanang si kanan tupad king kekang kaburian, deting banal arigalong tinggap mi, at gawan da sanang mabungan tala patutu ning kekang katutuan, karing sablang atatagkil mi biye. Iti yang aduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeyo ke kayo, At keka at antimurin. bendisyonan na kayo ni Diyos, lubos mayupaya, kilagyunig pa, poning anak, poning banal Espiritu. Amen. Ing misa mi daon ne umekayo king kapayapan, ang panglugod ning Gino. Salamat kin Diyos. Bimbisitas, akit ang belawan, o birhen amaslan, tinganggang emalen, bigdalamong lamak, metulalang dakal, kekapasalamat. Kasalpantayanan, niyunlan, milagnaling pamikalukot, agad linanganak. O Virgen de los Remedios, damdam kaking kekenya abus, iligtas mo ken ikabus, ing sablang tuksuan maron, ibiebu lunos, panalangin mo